kweli Mungu umenitendea. Hata mimi ni huyu kwanza. Alipofika ni siku ya kwanza kufika kwetu. Niulizi chochote. Sasa nilibaliza kuambia atasema yes. Nobody can say no. Si alisema yes. Kwa matanga. Wakinililia. Hakika. Okay. Koretwo twina gikundi gia atumia wajane ni turonire huduma iria Ngai araturirikana atumia itu wajane maraheo matangi eri ni makeirwo nikio twina ceremony ya muthenya wa umuthi ni tondu wa Ngai. Mathina ni maingi uhoro wa muturire wa mbere mutumia wa ndigwa ndendekaga wathie handu kana mucema uthinjira-ini mucemanie na muthuri wa mundu mutwarane uguo makakwira mundu arauga ni urathira na muthuri wakwa ni uraria na muthuri wakwa koguo ri tutiendekanite wathie wi mutheru kerwo ina sponsor waikara wi smart ciana ni irathie private ukerwo ninge wi na sponsor we ona ndureka ate yani paka kwa kanisa kuna kuwa na vita. Tuonete Ngai na agatuteithia uhoro wa gwikira na hinya and especially uhoro cio wa encourage na uhoro wa kuitikia na nyumba. Tumefurahi sana. Mungu awabariki wote mpaka nyinyi mpaka kanisa kila mtu. Hazina mzee wangu ni Mungu. As I stand here ne tukinyete na ne tuthiete in 7 counties. No Ngai akire Ngai wa hinya tondu ona kuri oguo kwi corona ne turahota gwaka nyumba 24. Ici turugamite guku Naikuru ni nyumba ithatu turokire gwaka guku Naikuru na county icio ingi ni tugiakite nyumba no ciothe this season ni nyumba 24 kuoguo na before that twakite nyumba 50 riu turaria uhoro wa nyumba 74 in all those counties.